Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ki. Masih sekak malah kaju telur meru tetangga aku ring laru. Pawi lari ku nomor bali teman magup dia aku nana. Ang Haji, tak kilala kalau cek anak deh. Hei bang, ini temu kau kepak samsen ingmu. Ni sama ka Bang Haji. Bang Haji. Atuh aja tama galo ka pakuan celah Pak. Kupak keturban satu orang kita gede-gede mawar ya. Lu kan mesti bah jadi wae baca mu ketuna. Lu kan megati ya luan pelasoy. Pang bang be. Haji aja Kak. Dia lo kena bang. Ini pelek Bang Haji. Nah Bang Haji, tak bapak tu data. Ini kena. Mari pelek na lo tak kamera pasam sini ko. Ana peli apa ti nona? Na pujit man telada le na. Iyo, nama ya alamat tulang. Na mo digabele man telada. Lo kagam. Junun peti mana lo bahi. Sanwasa pampas si moto. Jadi celak-celak ini nak tu bangkelak mau lah. Ai si telak rencota. Coba lagi baca mu ketuna be cocok tu kak sini. Iya makutan Kak bawa Bang Haji. Hari celak rencokok tu. Ar par celah rencota tapi mabela jadi di na malay aro. Makabo itu pang bahi makabo. Buat tingkah buat rencota. Makabo nga Kak bawa Bang Haji. Kau ni roh mo tu lo kemana anu laru. Lada sih. Lo bagi ngayan. Niga. Asal mam panarti mo mana ore laru. Pasam sini kung kamutuana. Bawa dari mana tu? Ada na di masa keto Bang Haji lo kita ma renaka. Lo kemana ni lo kan sini. Bang Haji. Tigang hari lo ke se baro perar pambek na anak rumput dek tutu. Tu di pengan ruang de na kan ron. Seba. Bas ketumi tu kun si loka. Dia si gageng kepadi belana salmaro. Kir kak sedih kita anak rini lo mengan ruang. Terumbek sini lo ke seba. Na anak ruang teng hapar yare. De tengan ne lo mbek mengan ruang. Mau tutuni. Assalamualaikum. Wei garo. Demi tu seba. Ye, lagi ada sing seba. Atau marketing gemek na makabong uluna tu liwa si sole. Ya Wita sewan ni cuma ada Wita di kalau ke sekarang. Terus tengki mbek na. Tamak ke pele mai. Ye, tamak ke mai. Jana Pak De guys si bai si betul bau tapa. Kuah mager kata ero. Wih, hera kat tu minta tai kowe. Disuruh mata mak makutana tapi medei. Wih kasih na tahu bak kai ya. Wih, wase mai komporokku. Wih, de pura paluai. Wih kasih na. Wih, lo kat dolok lapak lapek tempe aku nak tahu ku lah. Oh Salmai. Wah semadara kurna pakai sularakmu ye. Awe anak-anak ye Pak De teu ngeunah di tanah mu sularakna yak mana tu sesakan. Nak madar we puang ngalit tu he. De ulung paket tu. Sauka. Pak yak mana mbe? Nemu darare yak mana tu? Puang ke tengah tu anak-anak de tengah tu buat na. Ya bapak mulai tengah sedih ngelewapong sama sesama doro. Yang kamu tahu napong kami bawa si sere. Motor leu. Matindro. Meni di tatindro na. Pak de memang togana serai. Ya tahu meni mak dia lo tahu ka anau nak mapaki ya. Mapaki dah rasa sakakun na di tengah kagak sana. Sepatu kasih aku manjoko. Nah, sekapa dia aku cawa. Padi patu kasih hatiku nampak hormat aku. Malam mbak saya di kitchen nih, mak segar. Terus mbak Maji kok. Maji?
Mbak nah. Kung tadi sa mga nginom. Masa lo kurder eh. Salik mana yang kita galong. Masih sekarang iblay Salma. Kita mah gitu. Kemurus Salma biasa. Curhat. Assalamualaikum. Salma. Iya, waalaikumsalam. Tingkat tengah. Ya, ini saras magaki. Maga kumaha dia mau cerita. Dia na presiden tet lasuna nuku mataku dilaleng mana sudah kita. Ano ko suka pamot kami deh. Dia tamak ki mai. Jujur nu maseng. Harus menceritakan kak. Masalahmu. Kira-kira apa aja tamuruka. Gitu dah. Wei masak di rumah tu aku, pengaji tempe kat dilaleng sebab tahu. Tarim pun kakak surat lalu. Ilah. Mana kau waseng? Masalah nama darah kak, ada yang secara kak surat lalu. Hello mo to ko ina pa mana kau ina emot tamu mana mula mana sesak surat lalu mo. Masih lah kak kasih nana rimpe. Salam. Kumaki mana to ki tu ditaruh sipak galuale mana ki mapalupu ki. Pokoknya dia disuruh ki si mak matu aku. Nacang ama palang. Di wagel matu atai. Namun teh ko sapa mo to digambar pada anak matu aku. Aji sompa. Iya rombek kaki disalib. Ke situ mai. Wasa ni ko pura mana suro? Pura nak pangaji. Weh, jangan si mana ko nyewa we lah. Tolo ya na de, wa kada sulara cepa kamu sesak mana jauh ka minta. Pana punga tengah ya tuh ya minta baca macam mana. Pangaji di sini ya dulu. Salam di sini dulu. Di sono, mana siapa ma tu ajimu? Mana kabela? Lengo apa tuh pangaji? Telo kelar mana mangun tuh. Wih. Kawanan ke papur kak masompro dua ni masompro. Usompro pupui wasena nule ke pangkar racunero do anu kompro Naman mo mana? Pupu pangaji mada cuki. Habis dengan mangumanan tuh. Dulu sewitay. Ini capu tuh ngeler seba. Agar mah. Wih hawaku tuh permada cum. Udah gali japu pangaji deh nanti ngeru sompro anu kue tangki ku di roro. Dan apa sutar pupu, wasompro kan bangumana lere kue pangi seba. Dolamnya apa untuk kak malu sedolamnya. Wah sepagi nih udah ngodong pangaji. Pangi sepagi no man. Along kati dolame. Suka di. Bilu agak di anu paku he. Di sewa salah tu bahwa tapi di pesantren salon. Agak sentuh balacung. Naknya mu. Jadi roman ke pangaji. Kalau apa jinna. Asal di pan ke bende. Capur do anu dalam meta pangaji. Sini. Kue mana kue? Kue mana kue musa sampai mapa ku sih bahe. Weh pam lo dia ke mapa kue. Na coli na balo dia ala. Ya seba melo atau dongo. Ilo man rampa kenapa meno eno sekati numpa samsian imu. Mapa kalau malangi. Kalau sikit pangaji sekali aku mece. Oh, bagus mece tu. Ini aku mau takut aku mau pelarik nah lo tu mesti. Mau pelarik na sisa. Nggak lupa. Pangaji. Magus ku seba. Belum berapa di operasi weta. Kue selalu mau operasi nak mana kue saya balon kati lah, mulai pas samsian imu. Bawa tu ngompet na pangaji. Ayo, macam memang sedia macam itu tu seba. Kalau si macam cacau tu kak sedia tu kena lari mak mana. Pak luak tu ngelesi mah protes. Banyak betul salah pangaji kan kau pau. Panggil, tim tu ni. Kemana kali iki? Kali tu. Tim tu main itu. Betul. Kalau kat kali iki. Ini tanda son tak di dona anu sebentuk pas samsian imu itu seba. Dewi saya pangaji. Apa samsian walis mecai tu. Dia ni percaya tu dulu alami ni pelik kaju nak hari ni. Ada yang cari kamar tu. Dulu. Bagi bagi.
Kalau tuh bering pasal mah empan artinya. Udin itu misi itu mau dari talungan set pas suruh patama di kulkas enggak kulkas naga. Iya ada. Nyala tondo lami. Bak gulu di sewa sal tahu pesantren anu ke Jompi, Bonte. Heeh. Teruna li sudi. Dimulai pa macu le seba. Ya. Kalau salah tuh kamu tuh pasal sana teruna lo kan li sunul dia lo no. Ya. Anu magelo anu metu ka magelo terwangi he. Pintu geser, aro otomatis na pikir cing kita timpa nih. Coba tuh ngasih bang pernah di ka tuh ketang yor sadi pos ka. Ini sudah sampai jam matang-matang ke tuh nak. Sebenarnya madar kan. Jadi mau pales nyawa aku. Tapi belum tahu kalau masih belum bara deh jangan sampai kamu teral. Kurang ngaji sumpah. Jangan sampai beli cipok-cipok. Iga rawe wale ro na korukka dia hadule matin ro kawani. Helo sele padi tay pak rukka paha. Iga ro wale. Tabo pa di mang kalingay. Na sila na malalin na. Ro na madde. Wing kana pa mo tro mache bana kapak ko pace kan di pace ka te kelolok ka. Oh pace kan di lokal ke belaji sama pemabalu barang. Ya palepan na kanya na palepan na. Wih agro beni jamat wih karo dewe mesin toka sedih di bor. Aji, oh Aji, kayak pole Aji. Pul ka di dare ay itu. Lo kimali barabaru, tira ko barabaru. Ya wajib kumi gue gamis tanya gamis kan hei cipo-cipo, pabosan tem itu pa cipo-cipo tatu. Iya tampil. Botoni kare. Iya tampil lo toka preko kaju. Pul ka malah kaju mana tuh? Lo kini makati mita baraku Aji songko-songko. Iya cipo-cipo mina. Iya na ro cipo-cipo Pak cipo-cipo tatu dia na nakapanak botaw ya itu cipo-cipo ta. Pak bosan ni penonton ni mitay. Kamu mereka pakai pedasi kak bama ba? Tadiwa di taponja. 150. Mereka suli. Memang Pak ya boleh malay. Dia di cicil na. Wadi ma to kaju aga mas selera kanya atau kaliki. Dia mereka tuh kaju na ala toko plek kaju jamu sih lewer ba aku Pak Den. Terima kasih banyak Pak Ngaji. Tapi salamat songkota. Salaman ini duanya Pak mesempo mo. Sana dua. 250 na dua. Patah 150 saya diwe itu tapi mereka diskop pada retoka. Ayah plek kena anu. Jangan ada editnya Pak Ngaji Pak jangan sampai dia dulu pajai na gamis. Oh gamis. Iya biar aku plek ya anu. Metuan ni Salma jaklo beli gamis. Iya tahun 5 plek mai. Ya samsian kecuali nih. Iya tahun 5 kejumu. Jangan sampai alena komodoin apa di pabaluk kaju nih kita. Jaklo mali barat rumit dah. Kasi ko poli ko saras. Boleh kak dia anu maji kerwe. Majalo waseng. Metuan Salma. Nangka. No ko anu na. Amne tuna. Pon puji tolo ka kro tamen lan pleh. Lo kalau katiran kaju. Tamen lo toki bisa mita barang. Aru yang kipanar timuti barang. Nyata mana pleh tindro na. Ya di huina ku cemi yai. Mawe di cemi memang aja. Memilih kak lo kosa di dare Peri-peri kak, lo tirangkan. Aji Rohana, O Salma, Ye. Tiba saya nahe. Tiba tu amu. Woi Deji, mungkin lalang ngajita maki mai. Aku deh lo, mita baru, mita gamis lo tokan periko kaju. Oh iya jita. Kaju malah Iya. Perlu aku menasu. Tamai. Tamaki mai. Jadi mita bara di lalu. Weh, kemana kau tuh? Lo main tudang. Lo mita gamis, nggak gamis ini narti. Weh, gamis saga. Terbaru sih Bang Ngaji. Terato kaju menit. Lo kelala di mita kan. Kamu ngasih kaju Salma he? Gimana masa di menit tuh? Bah, Pak di Pak Kopai ro. Ini dira Pak Haji Sompelo mita. Makanya jangan sampai digagadoin nah. Terjemah kedekatan mereka nya jadi Jumpa ke menit tuh, dia di menit itu anak motor.
Mak tali lihat ambil semua PPK jo. De mana ya roe de miseng betuang di tak mo ang pagurung ade miseng di pagur. De miseng. Iyo makutu de matok aga. Dia ajar apa anak? Namo ajar apa de matok ajar kena ya ro. Salma ro. Tinro Andri mina po napungang. Ini dulu kan. Kau lo malah do. Bawa tuh kecil ya de Ji. gado. Kecil na kanan. Apa cicil kamu? Paano ni 550 Ji. Malewa mo di cicilnya. Di ba kalau cicil ba ke pitu. Kalau ke 10 cicil hewala nih. Pak Muhammad ke itu lah ilalagati itu. Wah, halnya tuh ajarohan anak kan lado kok tuh jangan pikir. Ya sangka cipok cicil. Pak makan mana gede penonton luar nih kok cipok. Alam mo pala Ji to Ji we pa itapahay di tamatawa na pwede to delo malay. Na di reni ba ke pitu a cicilan na dito delo. Iya, kok makan tuh pas na jemu tuh Pak 50 baru jemu. Ede pa matawa na lo mo to pala inin rengi aki 10. Yo wala ni pala he. Beri nama lalu. Walang ka, bukan minum. Minum deh kakak. Iya, Minum boleh kau ini minum. dari water si mendrek kue. Pai tapan kesian 50 barang. Hei. Sempet tuh amu nak. Iya. Apa kro? Dihitung per hari ini tuh amu iko. Dia ji pagamato kasina. Lima beli apa kro napi aku kaju jawab kita. Bisa ji udah dinanggap ke kapan ro kasina. Pindah matu amu tuh. Yang kamu temen itu kok dia apa kro? Iya ajak lalu ji. Ini ya lo pujin menit tuh suruh kok. kau mede kasina. Ajak lalu Kesini, kasina. ini nyawa aku minta kau nak. Sabar aku lah.